ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusaw ka khasi Hills Autonomous District Council klapin sange na shwa ka jingthmu bablipat ba ya ka kamra trekam jongi kli no senshar ke HADC hadi ga jingklat no bakindit jongba latip lang khar kongor ubdu MDC ka no thamai del penlong pa de ka jinglang ban ngolam ha ka jinglang ringkat bagi kli no senshar snong kini ka jinglang ban ngolam kolong ru kum shibinta kum jing penbet ubana jirong nomor ba latip lang khar kongor udu lebat teng ya ka kam kum executive member jongatan elaka Hakini gajing sengolam mi gajing klar ubak latip lang laidan lang ru ubak penyat sing CM UCM ke HADC ubak pencingan NCM ubak deputy CEM ubak lamprang bela chairman ke council ke executive member bagi CEM bagi clean sensyar. Habis keren ubak lamprang bela ubak job ringkat ubak latip lang khar kongor nadu usnam arajar saw kum ki MDC ubak lamprang bela oleh thu ubak latip lang de ubri ubun ketien repelit jengmut berkambun sen ujuan rai kemat ya keren banyada kerpang getai penriurit pad Deputy Chief Executive Member KHADC ubak pencingan NCM ula penken mau ya jinglong Chief Executive Member bersipor jung ba latip lang ba ula benrap ru bayo ba latip lang wat nak high court ru la ithu yu haswa bu insya pen kelam no hapo ke yeng dorbar no sensyar ki bawan laki hima baper bat laki ilaka baper Hoi kat kum ka jing pentip kat kum ka shiti lakhot ya phi menta kasmi ban yo ban IT dan ban play ya ka office trekam jong phi kum ki create no sensyar hang ni bo council ya ka ba nakaliang ka executive committee ka jing slok bat ki ngi sudai ban dan ya ka we ka kamra trekam lene ban ai ya phi kum ki create no sensyar ya ka jakat ya trekam ban telun baik ka sensyar khadar haka sanhima sima ka jongpi halaki jongki ilaka Henry menta kasni ko mangitip ban nakaliang ka council hi kelapan benai ka shuti shiteng sngi hadin ba menin ka janit bangiyo jingtip ya ka jingklat no way na padeng kidukhat jong ka council ita ide iba latip lang khat kumol ibangi jokhat e ba head Ibaladan hakani council ban mi khmat economic constituency nadu usnam arjasa ban klemda dan di syarem ila beteng kum MDC mentala saw tem lene saw samoy trekam apo council but imshim lalong tangkum UMDC hindrei ila bat ikakam kum executive member in charge di department repair ngakan mau kum ka trade kum ka ilaka bat kiwe bat ilabat mu shipor ya kam kum CM hang ni po council bat menta hadu ben naklat ilong kum chairman joka advisory committee joka council te ni laya perkhat bat i deputy CM bat baru ki em benet ba kani kajing ya kendu ba phi kum ki klit nong sensyar hoi ni suthu kadai nakamenta ban play kata ka office rekap henry bakawan jan kum kani kajing ja bususi haka council ka jungi ni sunday ban postpone no lani ban penken ria no ya kani kajing play kani ka office bat ban IT ya phi kum ki klit nong sensyar sya ka singning kom te bat menta pat ngaso ban ong bakadai kajing lam start banajrong ya ka bangin yo ban ya kendu langkum ni sya bangin mi nakani ka jakat rekam na HDC ni sunday ban penlong ya ka condolence meeting ban penpau ya ka jing solam khamtam i ki bahayim bahasam ki marjan marpar ki parlok prajor ki khun ki kti kme ki khun jong iba he latip ya ka ba kum ka council ni so bande ban long kawe hakum ka ni ka por baki kendur ini ka jing sosi dan nakaliang ka jungi ringkat na baro ka executive committee kawe nakaliang ka legislative ru dan chairman
But nak kalian jom pi baru kum ki klik no sensyar ngin ya don kawai ke jingmut bangin long telilang mentang akan nikah por ya kaban penpau lang ya katakan jesulam Jindona ini ki member aru jeng council iba timil kar tada to di benai in kenen gidan yo bor ke jing kanu jiba herat lang kar bor karun na jing du makraw ya ke council but kamtam ni ka konsorsi joki ba timil lang Barkalong jing du makraw saya council marki la no jeng sibon ba bangaling la yo betilang marki job lang haju te luar jasa anu mata te kalong ga kadu long ji so kerja bagi long kibri ba sunat ba kibri ba jai kibri ba te lang abun kiliang bat ka jing klan no ji kalong saya ma ka jigedit tenrei kadi ka ubli traktor la benta tingi haber piang ya ka but ngi petpau sodem bu ya ki pajba juga atmai konsusi kam tame kurin ki kun ki bayin bahe la tiblang ki ba adu no ya ka porma ki parsimil kipil si ba in kanu na nani pertai mar kumba long ka konsusi ka council bar ko ke dan kami jing ya ka service jom i te Henry ko mene ba ya berden ya ka ko kalong te minta dan si pak mo la yo ni aduk da conference visit but galong jing setenat kaji kedu men lo jing yang solim ke ba saban ma ngidot ki ci sosial hoy di siap bo mene bang ngidot program bakti kamera ki sosial ende bana kan sel no so ba ya tong di conference meeting ta ki krat ba te tang tai tim kendiat ngatai ba top liter kra don kad untuk apa bata ngaru keji soja so kalau keji dua kraw ya padlok member di council tapi juga council Keji pegang di bayar plan sibun di ilanosnya bubun yang la ilalong do u IM ilalong do CM support bat ilate langi ilong dum kumu IM bar kum sab ko member i ilanosnya sibun ma ban i wara ki isu bubun ba kaptam berin taka riba jai berin Orang kemawa kami bahaya orang kami tu bang kembali itu suami itu ke presidential order kepada suami itu selesai bahkan tam ni belum kena ni jelas juni bahkan tam ni ya saya kumdo ban yo kejinda berkepang ini ki belum ki indigenous ki tribe lu jelas juni ka jelas juni kam tam ni no social council boy Hoi haji syai balatip lang khar pungor bat ngai la ya atri kam gi bun ki kam tam atrai bikin mau bah ke por ke bawah ilong kumu CM ka hasil autonomous district councils kalong very unique no compare kan dia ke jumlah CM tu balatip nak mau bah isimti kumu CM hakar arpatrik upnai September aja ka kendai pada hatu ko na bikin mau bha ka don ka jin bom hun ne kalang jong ka sorka but la persiang no bantung yai kong amal sido ta bakla ko pot pumi administrator ka pratrik jong benai February ajar apo Tenri ke baham per kendiat kelong ba habaga sorkar kali syah haikut ka haikut kadang itu ia ibaratif kumu siang pad ngakan mau bahaba ngihapan khot ika special session dengan bakla manga haga arpulain arsotrik jong ubnai march ajar to Barhatu ko por ngakan mau bahaba idang dehi kumbu siam kadon ka
no conference motion against it, but i syari mo ko ka house kumu siam kabamut ka jinglong siam jong iba latip kalong kat kum ka jingit hu na ka kut kalong na du ka ar public bnai de September arjar ka kandai hadu shwa ka jing shimti jong batitos ar hajar ar pho kata mut aka ar flightrik ubnai march ar hajar pho tenre kadang no akan lihat kajing compare nomor ba. Hapden jung kata ka sorkar rengkat kajing menjur jung gubernur. La thungi kong marsi dor war. Kum i administrator hangi. Kajing kali kolong nakaleng ka sorkar ka itu ya administrator hangi nadu ka pratarik ubnai Februari hadu arplaitrik ubnai March ajar ko. Kat bah kajing sisya legally nagakut kidang itu ia balatik lang karpongor kumu siam. Dikatakan masuk ipika hampir kendiat. Udah usiam nagakut hadu arplaitrik ubnai March arajar arko. Kajing keli kalau ngkat kopor kalau bah. Hakat tu kopor basimti administrator. Kabumur ibaratik bro idang dehi siam jongka district council. Nomor ba keyboard juga an I dan itu. But I syari mo faka at wadrik ng banglamanga. Unay March arjara ko hagaway so shintino iba di dia bukan. Nga haban yaro I dian kaway galong ba. Ilong ibriu ba syai kaktin. Kano ka issue ka ba ide ban kran ikran bait. Klam das ngap kapen mong yano kapen susi yano. But deru ibriu bakal persangkat bala ban trisitong banwat ye ki babun ki ruling jung ki Supreme Court High Court bar bun sina baywan sepo ka house i persang ban court nagi ruling baper ulong bom da bung tin than kata-kata tenre ye ke bodi ban kren ukuran but aku mangong ipi ubriu basisur ban sajit sautem nakaju ka konstitusi pisutu hi kadun kejisanya baik ba di hoi isya nagalang junga kapor baipang po hospital sibil stang yo barban pet ni susi ba akajing bu baik jong blai bakot no I hoi kajing klan no jong I kalong isya kajing du na kabanta jong ni council junga konsumsi nang thumai na kabanta kon khamtam ilok ni nagalang junga na phatang ka kubos ngulang bat baka justu ka jong blay kanong ringkat lang bagi kasem jong iba lati bang akmon barka baka mensim jong I inyo ban chong fight jong nomor utrai ita gilong katukan ne kiba ngangai kendo bar ngai siam bari balati